Kalami ke jing sngau diaw na kaliang ka Matcha Prang Tourism Promotion Group hadin makamig Laya Energy Corporation Limited Corporate Affairs kalapun kut no ya ka jing aiwa ya ka dolan nong lumpong deng hapung yam haswa ka khat santarik rempang arja arpusan. Habakran sikilat patay kubor haka arpon riotrek rempang arja arpusan u chairman ka Matcha Prang Tourism Promotion Group ulaang bakala donru ka jing betha ban penpra ya ka jing sna haka te ka dolan nong kentop ya ka houseboat kabla sna na du snam arja arpra. Uba Michael ulaang baka group kala shimwa ya ka jaka house nam khat khandai spa khandai punyo bat kala yat lenti ban penbet penbiang ya ka kum ka jaka jngok kai ka bakring ya ki briu na keleng tang ki banari India hendrei na ki wei pat kiri ha ka perthai. Ulaang balada ka MEECL Corporate Affairs ka papan pra kan hap ya rap pisa ban ay ya ki nong trei ki batrei ha ka te ka jaka. Ulaang ru bon penlong ka jinya ki nadu ka laitere urber arja arpusan Hakmat Secretariat. Ikani ka lumpong na island ni safety ni na Matcha Prang Tourism Promotion Group host nang tak nice park like new na MEECL bangin promote ya tourism bangin dan mentah ban promote ya tourism apa jelas ini dia mentah ada pak news nan bangin nanti ya but nalongi promote ni tourism ni bon di mentah ni rambut ni houseboat ni dia ngatrai ni ilmu kubur kau gambar kan nang increase ini beli water tourism pada para kau kan increase like post nang ni dan proposal tu kan increase post nang ini nang dokumen ni kata yang ni ay maglong ni no yang ni kan lombong deng dan kau ni ay di sini post nang nakut post nang ay sans nang dia itu ay bitches nang yang lain ni ay kuasa government bersumpah ay kambun bagi makin ay sistem ni berinvest untuk dan merpati yang jaya pun dia di government kong kan ay di sini government ay post nang ini ay kemana ini kuasa government makanya increase ini Tinray au katwitrik mo November ajar pusau niyo ka city na MEECL ba lease agreement juni kan kunno au like poitrik December pusau but aga like poitrik January ai por ni shipnai ba pen problem ni berpai bakal investment ni cicna juni juni da houseboat ni tihadin ba niyo nishti ki toshu ngai kundu atin kanyo im minister su banirap ni lord kali bentar ini rator presiden chief minister ini la kundu chief minister chimbo jumu but as a follow up in as a nishti mani osmo ba kandan proposal mansna pa tsaro kale ini orang dalam tahu tu amang kami tani ini hantu local entrepreneur with the 5-star hotel. Ini hadir mengenai itu ni ay tuition ni yok sebuah istimewa bah ya kali ini la extend na do kacan tarik do February. Nah, but ini bentuk problem berkat you atau kacan tarik Januari March. Ya lalu ni sekolah orang bah Iswa kami tiko boy ni ka dornong nanti lupa makanan ni undan bayi kalau undan basar undan bakran kamru bun ka diang turu marhak por wahyar ko silat nanti no unyo ungur banwan sepo dornong bun hibriu siwan ban pomdiang untuk dornong tapi nado mengibat ini hidian itu imsak ini nuan pemudin pun asal lah ya kan but hadir bun senang bumi harus senang ajar nyobat isnar ni harus buat isnar ni harus buat lanang pun turis buat ini tadi local turis lagi Indian turis reward ki benar baru bunan pun satu
we got a good feedback here. They how benai ni aja sao. India Today, Northeast website, can name Yelani Houseboat as one among the most exotic resorts in the Northeast, in Media. Di tamin naka island ke bom doni ini mentangi lah, nolok tahu ni siapa government ru ipenkiu 100% baik manusia. Ia bat nak koi haru ne kamran ba naka India Today telah recognize ini as tinggi nak government kena promote ni mangi honesty ba government kan tigo kan prano tigo ini okay ketika cakap jam sempat ni simply at least I financial relief ini mo ilam kita betre bagi mentai si family tak afnu senang tak tre bagi mentai asrang orang ba sama hidup di kesuan ni mesti ba isu bagi di klaim penuh ba di tinggi orang gambar ni at least I financial relief di hari kamu kalau tahu komdang dulu ba korespon dengan gambar bagi orang ba kamdan dulu agreement ba sepang compensation. Re agreement kan tu ban ai dan ni benumai kan tu kolong side. Ini kan mau compensation yang ai financial relief mo kan bagi upload kan ni invest kan ni. But judan benum lu rubah kiba nah yang board tu bukan percaya ni jenis naji. Ini yang mereka ba di hadum tahu imio menurut respon government dari lain dan lain ba katsan tadi tahu berai mas nanti bentuk senang dulu ba from nadu Monday man lega protest mas ketrian nadu khatui buji atau sauji man kasni horwi ti kimat arrest buat arrest kat bagi leru dari asama protest le jingai kini makipun cakap government kaidis como hotel Blue Tower Soraru, Jivaru, dibeli ki rugi no, ngatrai kenal yang kerana sempulu, misal kerana sempulu itu di cakap mo, gamun kami orang ni di cakap, di kia dia kalah ikut, jadi gamun ni keterwai ni yang perlu yang penyanyi kami ya kerana sempulu, bila ada penyanyi nak expose nama kan ayah kalau along. One of the best health resorts in the state, no. Mentari ka swimming along so popular, bro. Ti hadir ka tu siwan, nalo nak pembaham ni ayu kuni begini, kan ai compensation campaign. Ti kani nalo lale ka tu mentari ka niru dile ka tu. Ini so mentari no ba. Kan bangile ni ni nong shun no state, no ni di inas abai Hai jingai budget ni kwa ban promote yang state jong Riga Sports ni Riga Tourism ni. Jadi long target meeting iman ko. Jadi kita ni soba leda protest ki ai ni maru ngan protest dan win ba. Tolong kejingle siang. Itu we ai ni simut ban kata ini ba. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Kan nutrition bakam bhag, kajing im bakam bhag, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.